Muri Kongo inzego z'umutekano n'inyeshyamba za M23 zavuze ko nyuma y'agahenge k'iminsi 5 imbunda ziremereye zumvikanye mu mirwano ishyamiranyije ibi bice byombi mu karere ka Kalima. Muri Mozambique urukiko rwatangiye gutanga imyanzuro yarwo mu rubanza ruregwamo abantu 19 bagize uruhare mu kunyereza amamiliyoni y'amadolari yaravuye ku ideni rya miliyari 2 z'amadolari igihugu cyari cyafashe, ibyateje igihombo gikomeye ku bukungu. HCR yavuze ko Ubutaliyani bwakiriye abimukira 114 ku kibuga cy'indege kiri hafi y'I Roma baturutse mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imishinga y'ubutabazi nyuma yo kwimurirwa muri Libya. Muri Nigeria imiryango itegamiye kuri leta irimo uwitwa Elizabeth Grace Pediatric AIDS Foundation irimo gukora cyane ngo igabanye umubare w'abana bavuga ko bafite ubwandu bwa sida aho bageraga ku 22 buri mwaka. Turangirize muri Sudani aho abazwi nk'abarasta bavuga ko ubuzima bwabo uko bwatotezwaga ku butegetsi bwa Omar al-Bashir n'ubu nta cyahindutse ku butegetsi bw'abasivili aho bavuga ko bahohoterwa n'inzego z'umutekano kubera uko basa.